turabasuhuje abandi turabaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze mwe muri mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabahaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko wajeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru agera kubera ko byoroshye atangorana. Reka mbonere n'uburyo bwo kukwibutsa yuko ari amakuru tubarizwa n'uruganda rwa Burundi Updates, ukagezwa ko n'abamenyesha makuru bahinga bakuru cyane kandi babandi b'abanyamwuga bakorera nga mu gihugu kugeza ko mungene utano nka ahandi uko bisanzwe. Rero iyi ni Burundi Updates, ndabagira ngo mukomeze kubana nange kugira ngo mujye muramenya ibigezweho ko kandi mujye muramenya ivyubaka igihugu ndetse n'ibiriko biragisenya kugira ngo mwese mujye muramenya aho mutabariza kandi mujye muramenya aho mushakira. Ndagira ngo mbabwire ingingo nkuru kuri turi buze kugaruka ku mwanya makuru twabateguriye. Turagira ngo tubabwire ko hano muri Afrika yacu dukomeje kubona ibihugu bitandukanye rwose biriko birakora ibitangaza bikomeye cyane. Ivyo ni ibihugu bigera muri bitanu biriko birabufite abanyagihugu ndetse bifite abanyagihugu bajijutse, bifite abayobozi cyangwa se abarongozi b'igihugu bajijutse kandi bafite ubuhanga buhanitse, bya bindi bita kuba ari babandi biga bitwa abangaba tukaba tubita a big five the presidents. Ibingi rero bikaba byagarutswe ko bimenyesha amakuru bitandukanye nkazo Abamonde, Igihe ndetse n'ibindi bihugu bya izuba rirashe ndetse na Afrique ndetse na France 24. Ibindi bihugu rero byagarutswe ko bya bindi byitwa ko ari ibihugu bya bindi by'inkorokoro cyangwa se bya bindi bihamye, bya bindi bifise ubuyobozi butajegajega. Ibingi rero twagarutse kubabwira ko ese ibihugu turabigarukaho kubera iki, niyo mpamvu nyuma yo kugaruka muri ibi bihugu turaza kuzanga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nimureke tureke kubicisha amatsiko, ahubwo tubanze turase ku ntego, tubabwire ngo ibihugu bitanu bya Afrika harimo u Rwanda, harimo n'ibindi bihugu bitandukanye, harimo Chad ndetse n'ibindi turi buze kubabwira n'aya makuru atandukanye. Ibihugu rero akari bya bihugu byaranzwe no kwiyambura ingoma ndetse no kwiyambura amaboko ya gikoloni nkuko musanzwe mubizi. Nyuma yo kuza gukoloniza abanyafrika, hari ibihugu rero bikomeje kwiyambura ingoma cyangwa se aya maboko, kuko ibi bihugu rwose bimaze kugera ku rwego rushimishije ahandi batari gukenera za nkunga cyangwa se bya bitekerezo byabo mu Buraya, byo muri Amerika, Asia, Australia, Oceania ndetse n'indi migabane itandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse ngaho ku isi. Ibyo byose rero turi buze kubigaruka ko muri aya makuru twabateguriye, ariko ndagira ngo mbanze mbabwire ngo ese mwese muri ngaha mwabaramukije, ariko twabaye mwiriwe abandi twabaye ikaze bivanye no mwari muherereye kuri mwatwumvirizaga muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze mwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi nkuko musanzwe mubizi, muri Congo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda. Mwe mwese muri hariya mu gihugu cy'u Rwanda mwabandi mwe mwagize gahunda cyangwa se mwageze ubuyobozi bubagera kuri big five African countries yati bya bindi bifite the independence zigaragara, kandi mwese turabasuhuza mwese mwiyumve mwikaze kandi turabakunda cyane. Reka ndabibutse yuko ari byiza kuba mwejeje gufyonda sabone cyangwa gukora subscribe and share comments ndetse mukaba mwakoze no kukazogera kugira ngo ayo makuru tujye tuyabageza ko umwanya ahita bagera ko kugeraho ndetse ayo makuru tukagira ngo mujye muyakora mukorera ama subscribe kugira ngo bagera ko mu buryo bworoshye kandi mutaronka ahandi. Ndeka mbonere n'akaduho kubibutsa yuko hari amakuru torizwa n'uruganda rwa Burundi Updates, ukagezwa ko ntamenyesha amakuru bahinga bakuru cyane b'abanyamwuga babandi bazi ivyo gukora bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi kandi bakabageza ko mu buryo ndetse no mu ngene mutaronka ahandi. Ingingo nkuru kuri murumva twayibabwiye neza, aho turi buze kubabwira big five countries in Africa that have independence mu buryo bugaragara. Ibingi biro tureza kubibabwira byose nta na kimwe gisigaye. Ibingi biro bikaba bivugwa hiki, bikaba ari bya bihugu biriko biravugwa ko mu ruhando mpuzamakungu, yaba mu imenyesha makuru, yaba mu bisata bitandukanye by'amapolitiki ndetse mu bisata bitandukanye, yaba mu by'igisoda, yaba mu by'ubukungu, yaba mu by'imiyoborere ndetse yaba mu byo ubwigenge ndetse n'ishyirahamwe cyangwa mpuzamakungu bya Afurika. Bya bindi bariko bigobotora babandi bitwa nkaho bari babafatiye runini, bakabayereka ko nabo nta kintu batwaye kandi mu bukungu bafise nabo bakitunga. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko nyuma yaho bimwe mu bihugu nka Amerika bitangiye kuza birafatira ibi bihugu ibihano, ariko nabyo bigaca bita bifatira ibindi, aho twiganze cyane twumva ko hari kimwe mu bihugu bya Afrika biko birafatira ibihano bikomeye cyane igihugu cya Amerika. Ibi ni ibintu rero bitandukanye kandi ibintu bishimishije, muri buze kuza kwishimira kumva aya makuru kandi muri buze kumva ivyivugwa kuri aba president
cyangwa se ibi bihugu muraza kuza kumviriza neza icyatumye abo bagabo babigenza gutya, muraza kumviriza neza icyatumye byose biba gutya, haba muri ibi bihugu bifise aba bayobozi, haba muri ibi bihugu rwose bigeze rwose kuri iyi ntambwe ishimishije, bitari bya bindi byo kuvuga ngo turongera tubabwire ngo muduhereze, ariko aba ngabo rero baje kuba bikukiye bihagije kandi barafite ubwigenge, barafite n'amafaranga, barafite n'imitekerereze myiza kandi barafise icyo gukora, barafise byinshi byo kugera ko 5/5. Wareke rero mbabwire ngo sinibagiye gusuhuza mwese mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Burundi, Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mwese rero ndagira ngo nibutse namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuje cyane, ndabahaye mwiriwe kuko mwe muri abanywanyi nshuti magara kandi bagenzi biwacu. Mwese rero muri n'abatambukanye, bareke tubabwire ngo turabahaye karibu. Mwese muri mu gisagara cya Kigali, mwe muri mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Uburasirazuba, Iburengerazuba ndetse no mu Majyepfo no mu Majyaruguru, mwese tuba tubahaye ikaze kugira ngo aya makuru mujye mubandanya kuyakurikirana 5/5. Ngaha rero muri Tanzania hariya rwose, Dar es Salaam muri Congo, hariya Kivu y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, Bukavu, Goma, Uvira, Lubumbashi ndetse namwe muri Brazzaville Congo, mwese tuba tubahaye ikaze kuko mwese muri abacu tukabanyu. Namwe muri ngari muri Uganda, i Kampala tuba tubahaye ikaze, muri Nairobi, i Kenya mwese tuba tubahaye ikaze, ari muri Afrika y'Amajyepfo tuba tubahaye ikaze, tuba muri Afrika y'Amajyaruguru, y'Iburasirazuba ndetse n'Uburasirazuba bwabyo na Afrika yo hagati hariya mu butayu bwa Sahara, mwese tuba tubahaye ikaze. Mwese rero muri mu migabane itandukanye, mu Buraya, mu Aziya, Australia, Oceania ndetse n'indi migabane itandukanye ndetse n'imigabane itandukanye yaba muri Amerika ndetse n'ahandi hose, turagira ngo tubahe ikaze. Ndabibutsa yuko mugomba kubana nanjye kugira ngo amakuru ajye bagera ko 5/5, ntama mukanamenyera ko uru Ruganda bazurabageza ko amakuru atandukanye ajyanye n'agateka kazina muntu, ubunyonyezi bw'igihugu ndetse n'ibindi babiko biribonetse n'isesagurwa ry'amatungo babiko biribonekeza ngaha mu bisata bitandukanye by'igihugu. Mureke rero tubabwiye yuko ibi bihugu byacu ari byinshi kandi bigezweho, kandi ibihugu biriko birakora ibitangaza, biriko birakora rwose ibintu bitandukanye ngaha muri Afrika, aho ibindi bihugu bigenzi by'iwabo biriko birayoborwa ingene aba bariko barabigenza kandi bariko barashaka kuba urugero rwiza rw'aba bagabo cyangwa se rw'abanyagihugu b'abaperezida b'ibihugu, bariko baragaragaza ubutwari ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'isi, kandi bariko barashaka kugaragaza ko Afrika nayo igomba kuba ari umugabane cyangwa se igomba kuba ari continent cyangwa se continent rwose imeze neza, iriko nayo irafise ubukungu, hahandi bo bakomeza kubwira ababandi bo mu bihugu byo mu migabane itandukanye za Amerika, bakababwira yuko byose iriya migabane ibigera ko kubera umugabane umwe wa Afrika bitewe n'ubutunzi ndetse n'ubukungu babahagaze muri ibi bihugu. Ariko ibi rero turaza kubigaruka ko murabumva neza, ibi bihugu byaciye byifatira ku gahanga ibi bihugu rwose, handi bikuvuga yuko muri Afrika habonetse ibindi bihugu 15 mu bihugu 54 cyangwa se na 6, ahangaha Afrika izahita ihinduka umugabane cyangwa se zahita ihinduka bimwe mu ikundi ry'ibihugu rwose bifise ubwigenge buhagije, kandi handi ata muntu n'umwe uzogaruka kubabwira ngo mukora ibingibi kandi mukora ibingibi. Ibingibi rero hakaba harimo ibihugu bya bindi by'inkwakuzi cyane, birafise ubuyobozi, burafise abarongozi rwose bakomakomeye cyane. Twigire ku bayobozi by'umwihariko hari ba Mahamat rwose Deby, abangaba nabo ni inkwakuzi cyane muri iki gihugu cya Afrika. Tukaza ku munyepolitiki ndetse n'umuperezida w'umugenerali ukomeye cyane wa wundi w'inkwakuzi w'intarumikwa witwa Traoré. Tukaza kubabwira ku muperezida rwose nawo hano muri South Africa yacu yitwa Nyakubahwa Paul Kagame, uyu nawe akaba ari umwe mu baperezida rwose bari kubaragaragaza icyizere cya Afrika. Hano tukaba tudufitemo n'undi muperezida witwa Joel Kaguta Museveni, wa wundi utakivugirwa nabo, wa wundi utakigendera ku mahame n'ababwiriza y'Abanyamerika, y'abo mu Buraya ndetse n'ahandi hatandukanye, bariko barashaka gutwara umugabane wa Afrika nabi. Aho baperezida rero ni bamwe tubabwiye, ariko abandi turaza kubabwira mu idonido, turibuze kuza kubagaruka ko ese aba ni bantu ki,
aba bakora iki, baravugwaho iki, ese ibihugu byabo bihagaze bite, ese ni iyihe mpamvu abagabo bari kwanga gukomeza kuyoborwa n'abakoloni cyangwa se kugaragaza kwiyekura ndetse no kwiyambura ingoma za gikoloni. Ibi ngibi rero turaza kubigaruka ko mu idonido, mureke rero tubandanye ahubwo tuze guhita tugeramo 5 kuri 5 tubibutsa yuko gukora subscribe aribyo byiza kurushako, ndetse no gukora commentaire kugira ngo ibyo byose bijye birabagera ko 5 kuri 5. Mureke rero tunyaruke cyangwa se tubandanye tubageza ko amwe mu makuru y'idonido muri izi ncamake twaciye turabategurira 5 kuri 5. Mu idonido rero twabateguriye turabwira yuko muri Afrika nkuko twarimwe tubamenyesha hari B5 the president ho bari bariko baracenera ubwigenge bwa Afrika, ndetse bariko barabuharanira cyane cyane by'umwihariko uwa mbere na mbere uri ku mwanya wa mbere akaba ari uwo bita Ibrahim cyangwa se Traoré Ibrahim, uyu akaba ari president uyobora Burkina Faso. Tukaba dufite n'undi mu president witwa Mahati ndetse Mahamati Idriss Deby akaba ayobora Chad. Uyu nguyu mu business aheruka gufatira ibihano bikomeye cyane igihugu cya Amerika, bikaba ari igihugu cya mbere muri Afrika gifatiye ibihano ibihugu bya Amerika kuri ya mugabane. Akaba hakurikiraho cyangwa se nyakubahwa Excellence Paul Kagame, uyu nguyu akaba ayobora igihugu cy'u Rwanda. Agakurikiraho Joel Kaguta Museveni muri Uganda, ndetse tukaba dufite na Hassan Sumia Asuru, uyu nguyu nawe akaba ayobora Tanzania nyuma ya Magufuli. John Pombe uyu nawe yamye aharanira ubwigenge ndetse ni kwishyira kwizana kwa Afrika hano muri Tanzania. Ibi ngibi rero tukaza turibuze kubagaruka ko turabaze kumenya ngo Traoré Ibrahim uyu muyobozi uyu mu president uyobora Burkina Faso ni muntu ki, uyu Mahamati uyu Idriss Deby uyobora Chad ni muntu ki, uyu nguyu Paul Kagame uyobora Rwanda ni muntu ki, Joel Kaguta Museveni ni muntu ki, ndetse na Hassan Sumia Suru uyu nguyu nawe ni muntu ki. Ese niyo mpamvu bariko bashyizwe kuri Big 5 y'aba president bo muri Afrika bariko barahanira ubwigenge cyangwa se bariko barahanira kwishyira ukizana kw'ibihugu bya Afrika. Ibi ngibi rero tubanza kubigaruka ko n'ubundi mureke tubandanye tubanze tubabwire ko gushyira sabone ari kimwe mu bikorwa by'ingenzi wakabaye kuba wakoze kugira ngo aya makuru agera kugera ko mu buryo bworoshye kandi mu buryo wishimiye, hama akakugera ko wamaze kumviriza neza ibyo ari byo. Mureke rero tubandanye duhere ko umuperezida Ibrahim Traoré uyu nguyu rero mukamuzi neza ni umunye-Burkina Faso. Umunye-Burkina Faso murabizi neza amaze kwigobotora ku bihugu bitandukanye yaba ivya Amerika mu bihugu bya Amerika ndetse no mu bihugu bindi by'Uburaya, ariko akaza kuba inshuti magara cyane n'umwe mu banzi bakomeye cyane w'ibi bihugu. Uyu nguyu akaba ari umunywanyi ukomeye wa Vladimir Putin hahandi, ariko rwose arafatanya bikomeye cyane. Ibi ngibi byakomeje gutera impungenge ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ibihugu nk'Ubufaransa, ibihugu bitandukanye byariya ku mugabane w'Uburaya ndetse no mu yindi migabane itandukanye, babandi bariko barakenera inyungu z'abaturage baha mu Bufaransa baha muri Afrika. Ibi ngibi rero bikaba byaragarutswe ko n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin akavuga yuko ibi byose abanyafrika mugomba ko byikuramo, kandi akabibutsa yuko mu gihe abandi bariko barabagurisha ibyo kurya ntama Uburusiya bwo burajya bubahera ubuntu. Ibi ngibi rero akaba ari intambwe ikomeye cyane yatewe n'umukuru w'igihugu cya Burkina Faso Traoré Ibrahim. Ibi ngibi rero bikaba byahise bifata umukuru w'igihugu cya Burkina Faso mu kuba yajya ku mwanya rwose ushimishije mu bihugu vya Afrika biriko biraharanira ndetse biriko birashaka inzira yo kwishyura ukizana kwa Afrika, hama umugabane wa Afrika ibiva mu mutaka cyangwa se iva mu mugabane wa Afrika bikajya bigarukira abanyafrika, kandi bikajya bibagirira umumaro kurusha aho babifata bakabihereza ivyo bihugu byose biriko birarakazwa nuko bariko baragirana umubano ukomeye cyane n'ibi bihugu bitandukanye, harimo by'umwihariko ibihugu rwose kino gihugu cy'Uburusiya aho byacyazonze ibindi bihugu mu buryo butandukanye. Uyu Idriss rero cyangwa se uyu Traoré wa Burkina Faso akaba ari umuperezida uhamye, umugenerale muramuzi, akunze kuba yambaye impuzu ya gisirikare, ntarigera n'umunsi n'umwe umubona mu mpuzu z'amakote cyangwa se costume. Uyu mugabo rero Ibrahim Traoré tugiye kumabwira ni muntu ki, ese akunda iki, ese niyo mpamvu ariko arakora ibi byose. Uyu rero Traoré nkuko namwe mbibabwira, Ibrahim yavukiye mu gace ka Kela muri Burkina Faso ku itariki ya 14 mu kwezi kwa gatatu 1988. Yize muri kaminuza ya Ouagadougou aho yigeze cyangwa se aho yize ibijyanye n'ubumenyi bw'ubutabire. Yinjiye mu gisirikare cya Burkina Faso mu mwaka w'2009 aho yagiye akura mu ntera kugeza ko agera yongererwa cyangwa se akagera ku rwego rw'umuyobozi w'ingabo kapiteni
19 umwaka wa 2022 yabaye kandi mu mutwe w'amahoro cyangwa se mu mutwe ujejwe kuharanira amahoro wa Loni mu gihugu ca Mali ndetse anagira uruhare rukomeye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu gihugu cye. Uyu mugabo rero akaba mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022 Traoré yari umwe mu bayobozi b'ingabo z'igihugu aho bafashe ubutegetsi mu buryo bwa gisirikare basimbura Paul Henry Sandogo Dambi wari umaze gufata ubutegetsi mu kwezi kwa Mutarama cyangwa se kwezi kwa mbere 2022. Ibi byabaye nyuma yuko abaturage bari baragaragaje kutishimira uburyo ubutegetsi bwa Dambi bwitwaraga mu bigoharanira cyangwa se mu guhangana n'ibibazo by'umutekano byari byugarije iki gihugu cya Burkina Faso. Nyuma yo gufata ubutegetsi Traoré yinjiye cyangwa se yijeje abaturage ko azokora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kirusheho kugira umutekano no kugenga ndetse no kwigenga muri rusange. Yatangije gahunda yo kongera imbaraga mu gisirikare ndetse anatangiza ibikorwa byo kubaka ibikorwa remezo ngaha mu gihugu cya Burkina Faso harimo imihanda, ibihugu by'indege, ibibuga by'indege ndetse n'inganda zitandukanye ku bikomoka ku buhinzi. Yagize kandi uruhare mu guhindura cyangwa se mu guhindura imibanire y'ibihugu n'amahanga cyangwa se n'amakungu. Yagejeje cyangwa se yagerageje kugabanya ubufatanye n'ibihugu by'Uburayi cyane cyane ibyo mu Bufaransa ndetse anashaka ubufatanye n'ibihugu nka Mali na Nigeria mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu. Aho byari ko biragenekerezwa cyangwa se yari ko birakekwa yuko uyu mugabo Traoré yaketse ko ibi bihugu byo mu Burayi ari byo bishobora kuba biteza umutekano muke mu gihugu cya Burkina Faso. Traoré azwiho cyane kuba umuyobozi w'umunyamurava ufise intego yo guteza imbere igihugu cye kugira ngo inyungu ndetse no kugera ku nyungu z'abaturage. Arafise icyerekezo cyo gushyira imbere ubukungu bw'imbere mu gihugu ndetse no gukorana n'abafatanyabikorwa bashya mu rwego rwo kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Nk'uko rero musanzwe mubuzi, Ibrahim Traoré umwe mu bayobozi bakiri batoyi ku mugabane wa Afurika, uyu nguyu akaba arafise imyaka 37 gusa. Ibi bituma aberaho ishusho y'umuyobozi w'igihe kizaza ufise ubushake bwo guhindura ibintu no gukorera abaturage, nubwo hari abamushima kandi bakamushimira ko akora neza kandi akabakora ibikorwa byo guteza imbere igihugu. Hari n'abamunenga ko yagiye afata ubutegetsi mu buryo bwa gisirikare, ariko ibi ngibi ntabwo biba bihagije nk'uko umukuru w'igihugu w'umunyabigwi nk'uyu, ahubwo turebera hamwe ibyatumye uyu mugabo aba umunyabigwi. Uyu mugabo yageze ku butegetsi yanga babandi baca baramubwira ngo twaruku cyangwa se twaruku uyobora uko kugira ngo barebe uko wabuza umutekano. Ibi ngibi rero bikaba byaragarutswe ko n'ibimenyesha makuru bitandukanye Le Monde, bikaba byaragarutswe ko n'ibimenyesha makuru nka BBC bitandi bikomeye cyane, aho byagarutswe kuri inkuru by'uyu mugabo Ibrahim Traoré rero akaba ari umwe mu bagabo bakomeje gutanga icyizere nga muri Afurika, aho yakomeje kugabanya imibano ndetse n'ibihugu by'Uburayi, dore ko ari byo ngo bikomeje kuba biteje umutekano mukeya nga mu bihugu bya Afurika. Naho muri Amerika ho yahacitse kera, ahubwo amaze kugera ngariya mu gihugu cy'Uburusiya, hahandi ibihugu byose byaciye bimwifatira ku gahanga bivuga yuko uyu mugabo none ibyo aciye kuba arabakorera ari bitandukanye cyangwa se ari bigiye kumera nk'ivyo Uburusiya buri ko buranyuramo, ahubwo bagiye gutuma ngo Afurika yifatira Uburaya, nako bigiye gutuma Uburusiya bwifatira Afurika. Ariko ibi ngibi siko bimeze, ahubwo we arabwireka ko ibyo umubano wiwe ndetse na Putin bitandukanye n'ibyo bari gutekereza, kandi buri wese agira inshuti ashaka kandi agira umugenzi yikundira, ntabwo ari ngombwa ko aba inshuti nabo ku gahato. Nguyu rero umukuru w'igihugu Ibrahim Traoré, uyu niwe tumaze kubabwira ko ari kuri umwanya wa mbere kuri Big 5 of the President bakenera uburenganzira ndetse bari guharanira ubwigenge bwa Afurika, andi bari guca agasuzuguro ngaha ku banyaburaya ndetse no ku bihugu bya Amerika bitandukanye. Mureke rero ku mwanya wa kabiri turasanga Mahamat Idriss Deby. Uyu nguyu nawe akaba ari umwe muhungu rwose umukuru w'igihugu nawe wamye ameze gutyo. Uyu nguyu akaba ari umuperezida mukuru wa Chad. Uyu Mahamat Idriss Deby akaba ari umwe rwose mu bantu bakomakomeye cyane ngariya muri Chad, akaba ari umwe mu bayobozi rwose bateye ubwoba kandi banze agasuzuguro. Uyu nguyu Mahamat Deby, uyu nguyu akaba yaravutse cyangwa se yarakuze mu muryango w'abasirikare, akaba ari umwana w'umuryango w'abazagwa.
ubwoko bufite imbaraga mu gisirikare cya Chad. Yize mu mashuri yisumbuye y'igisirikare cya Chad ndetse ajya mu ishuri rya gisirikare ry'Aix-en Provence mu Bufaransa. Yinjiye mu gisirikare cya Chad mu mwaka wa 2006. Yagiye ahabwa imyanya ikomakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, harimo kuyobora igisirikare cy'umutekano ndetse hawe kuyobora igisirikare cy'umutekano mukuru hano w'igihugu cya Chad bundi bita DGSSIE. Uyu nguyu murabizi ni umuyobozi bwa gisirikare bwa Chad. Uyu nguyu rero mu mwaka wa 2013 Mahamat yagiye muri Mali, aho yafatanyije n'ingabo z'Ubufaransa mu kurwanya imitwe y'iterabwoba. Yabaye umuyobozi w'ingabo za Chad muri Mali kandi yagaragaje uruhare rukomeye cyane ubuhinga buhanitse mu kuyobora mu bihe bikomeye. Ubuyobozi bwa politiki nyuma y'urupfu rwa se mu mwaka wa 2021, Mahamat yashinze inama y'igisirikare y'ubuyobozi bw'igihugu CMT. Akaba yarayoboye cyangwa se yararongoye iyi nama ubwo yarabaye perezida w'agateganyo. Ashiraho gahunda y'imyaka 18 yo guhindura politiki ya Chad, harimo no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu muri 2024. Mahamat yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu abona amajwi 61% asimbura cyangwa se asibura Success Musala na Albert Bahimi Padake. Imingabo rero akaba bari bahanganye muri aya matora, naho mu cyubahiro cya Marshal. Uyu nguyu rero akaba afise icyubahiro cya Marshal mu mwaka wa 2025. Mahamat Idriss Deby Itno yabaye umusirikare wa mbere mu mateka ya Afurika wahabwa ipeti rya Marshal, agashimirwa ubuyobozi bwe kandi bwiza kurwanya iterabwoba no kurinda umutekano wa Chad. Imiterere n'imyitwarire ya Mahamat azwiho kuba umuntu utavuga cyane mu itangazamakuru, ariko arafise ubuhanga buhanitse mu buyobozi. Arafise icyubahiro mu gisirikare no mu baturage, kandi yagiye agaragaza ubushake bwo guhindura Chad ndetse akoresheje imbaraga za gisirikare guhindura politiki ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu nguyu rero akaba ari Mahamat Idriss Deby. Uyu nguyu rero akaba nawe ari mu baperezida batanu cyangwa se muri Big Five the President babandi baharanira uburenganzira bwa Afurika, kandi bashaka gukora ibikomeye cyane kugira ngo Afurika ibone ubwigenge. Ahangaha ni nyuma yo gufatira igihugu cya Amerika ibihano bikomeye cyane, nyuma yo kumva ko Amerika yaciye irafata bimwe mu bihano byo kubuza abantu bose baturuka muri Chad kujya guhabwa visa. Uyu wese ababwira yuko umubano wabo uhagaze, kandi nabo kabwira yuko atakindi kintu na kimwe kizongera kuva muri Chad kigiye muri Amerika cyangwa se kivuye muri Amerika kigiye muri Chad. Ivyo ni ibihano bikakaye cyane ku gihugu cya Amerika, aho Amerika yayikoreraga ubucuruzi buhwanye na 3% ndetse bagakora n'inyungu ihwanye na 1% na 5%. Ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko n'umuyobozi wa Amerika Donald Trump ari kwibaza ngo iki gihugu kiri amavubi gute, iki gihugu kibigenje gute ku buryo kifata kigafatira igihugu gikomeye cyane kigihangangiye ku isi ibihano. Ibi ngibi rero ni ibya Mahamat Idriss, ndetse nk'uko tubibabwiye uyu nguyu niwe rwose mu perezida nawe ubaye uwa kabiri muri Afurika ukomeje gukora ibintu bitangaje. None ubu ngubu hari kwibazwa ngo ubu ngubu arakora iki cyangwa se haracura iki nyuma yo gufatira igihugu cya Amerika ngaha muri mu bihano bikomeye cyane. Mureke rero ku mwanya wa gatatu turahasanga perezida Paul Kagame. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu Paul Kagame ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuva mu mwaka w'2000. Ni umwe mu baperezida mu bayobozi bazwi cyane muri Afurika, by'umwihariko kubera uruhare yagize mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda 1991 no mu kubaka u Rwanda rushya nyuma yayo. Ngaho rero umukuru w'igihugu wa Repubulika y'u Rwanda iyi nguyu yavutse kuri 23 mu 1957 mu cyahoze ari komine Tambwe, perefegitura ya Gitarama. Uyu nguyu ubu ni mu karere ka Ruhango.
yakuriye mu buhungiro Uganda nyuma y'uko umuryango we uhungiye mu 1960 igihe abatutsi bahigwaga mu Rwanda. Yize mu mashuri Uganda aninjira mu gisirikare cyaho National Resistance Army, agira uruhare rukomeye cyane mu gufasha Yoweri Museveni gufata ubutegetsi mu mwaka w'1986, ndetse mu mwaka w'1990 Paul Kagame yabaye umugaba mukuru w'ingabo za RPA mu Rwanda, ubwo ni Rwanda Patriotic Army, ubwo zaraswaga ku Rwanda zitangije urugamba rwo kugaruka mu gihugu. Yayoboye RPA, uyu nguyu yayoboye RPA kugeza mu mwaka w'1991 ubwo zahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi yari imaze iminsi 100 igihitana abantu basaga miliyoni. Ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu hari kuva mu 1994 kugeza mu 2000. Yayoboye inzego z'umutekano abana vice president na minisitiri w'ingabo muri 2000. Yatorewe kuba president asimbuye Pasiteri Bizimungu weguye yatowe inshuro eshatu mu matora ya perezida 2003, 2010, 2017, ahabwa manda kugeza 2034 bitewe n'ivugururwa ry'itegeko nshinga ryakozwe mu mwaka wa 2015. Yashyize imbere gahunda yo kubaka u Rwanda rushya, iterambere ry'ubukungu bw'igihugu Vision 2020 cyangwa se Vision 2050. Yakoze ikoranabuhanga i Rwanda, uburezi, ubuzima, imiyoborere myiza, yubakiye ku guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, kurwanya ruswa ndetse n'imiyoborere myiza, imbere ibisubizo bishingiye ku gihugu bikomeye cyane. Uyu mukuru w'igihugu rero, uyu mukuru w'igihugu Paul Kagame akaba yarabaye n'umuyobozi rwose w'intavugirwamo, wa wundi wanga agasuzuguro kandi wanga ko umuntu amubwira ngo uyobora gutya cyangwa se uyobora gutya. Ibi ngibi nibyo bituma akomeza kujya ku mwanya ku isonga, akaba umuperezida rwose w'igihangange muri Afurika ndetse no ku isi. Uyu nguyu baramunsi, uyu mukuru w'igihugu rwose Paul Kagame ni umwe mu ndorerwamo za Afurika, ndetse ibihugu bikaba bisigaye muri Afurika bimugerwaho ni bikeya cyane. Uyu mukuru w'igihugu rero Paul Kagame ariko aragaragaza ibikorwa bitandukanye, haba kwigobotora ku ngoma za gikoloni, hanze akomeza kubabwiza ukuri yuko nta n'umwe uzibeshya aze kumutegeka uko ayobora, kandi uko ayobora ari we ubizi, kandi igihugu ayobora akaba ari ikiwe, kandi akaba nta n'umwe ubayeho nabi mu baturage biwe kubera ko yayoboye nabi, ahubwo arabakangurira no kubabuza kuza bivanga mu iterambere cyangwa se mu miyoborere y'igihugu kiwe, ko nta n'umwe uzi aho cyavuye. Ibi ngibi bigakomeza gucecekesha no gufata ku munwa bamwe mu bakeneye kuba bamuyobora cyangwa se bamutwara uko bashaka. Uyu ni umukuru w'igihugu rero w'u Rwanda, uyu akaba ari Paul Kagame nk'uko musanzwe mubizi. Uyu mugabo rero muramuzi neza, ntabwo yoroshye. Uyu nawe akitwa Yoweri Kaguta Museveni. Uyu nguyu Kaguta Museveni rwose nawe ntabwo yoroshye ngaha mu gihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni, uyu nguyu akaba ari umuperezida wa Uganda. Uyu muperezida wa Uganda nawe akaba ari umwe mu baperezida rwose b'ibihangange. Uyu muperezida muramuzi neza, akaba ari umwe mu bayobozi b'intavugirwamo, wa wundi nta n'umwe uzigera amubwira ibyo ashaka aho atabishaka. Uyu nawe akaba yarakomeje gufata bimwe mu bikomoka kuri peteroli, akaba yarabihagaritse ivyajyaga mu Buraya ndetse n'ahandi hatandukanye. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu baperezida nabo bamaze gufata icyemezo cyo gukora inganda ngara mu gihugu cya Uganda, za zindi zitunganya ibikomoka kuri peteroli, dore ko yavuze yuko bunguka kurusha abo ngabo baba babigurishije, akaba yarabahaye gasoko. Rero ibi nabyo bikaba byaratumye agabanya umubano ukomeye cyane n'ibihugu by'Uburayi ndetse na za Amerika, ahubwo ashaka ko arajya bigurisha byo bitunganyije kurusha kuba babitanga bakajya kubitunganya bakabahereza udufaranga duke. Naho ubundi abaperezida ibi ngibi bikomeza kubagira abantu rwose bakomeye hano mu gihugu, hano muri Afurika. Ibi ngibi rero bikaba bigaruka ko n'abantu batandukanye cyane. Naho ubundi ayo mugabo nawe akaba atoroshye.
uyu munsi rero tugiye no kubabwira undi umuperezida nawe w'indorerwamo muri Afurika, mukaba muzi neza cyane, akaba ari umuperezida rwose wa wundi nawe ni umudamu kandi akaba ari hejuru cyane y'abandi bose. Uyu muperezida rero akaba yitwa Hassan Sumia Suluhu. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bantu bose bagezweho ngaha mu gihugu cya Tanzania. Uyu ni umuperezida wayoboye asimbuye uyu nguyu yayoboye uyu nguyu yitwa Samia Suluhu Hassan, akaba yaragiye ku butegetsi ayoboye cyangwa se asimbuye nyakubahwa akaba yasimbuye nyakubahwa John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli akaba nawe yari umuperezida rwose w'intavugikwamo kandi w'intarumika, akaba ari umwe mu baharaniye ubwigenge bwa Afurika. Uyu mugore nawe akaba ari umwe mu bantu rwose bakataje ndetse bakomeje gushyira imbere iby'ibi bihugu bya Afurika, banga ko hari abantu baza kubihonyanga uko biboneye. Ibi ngibi rero nibyo turi kubabwira kandi nibyo tugira ngo tubabwire. Uyu nguyu ni perezida wa Repubulika ya Tanzania kuva ku itariki ya 19 ku kwezi kwa kabiri 2021, akaba ari we mugore wa mbere wabaye perezida w'iki gihugu. Uyu nguyu akaba yayoboye Tanzania. Uyu nguyu akaba yitwa Samia Suluhu Hassan, akaba yaravutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 1960, akaba yaravukiye mu karere akaba yaravukiye mu Makunduchi Zanzibar. Uyu nguyu akaba yarabaye mu ishyaka ryitwa Mapinduzi CSM. Uyu nguyu rero akaba ari umwenegihugu wa Tanzania. Sumia Hassan yize muri kaminuza ya Muzumbe, aho yavukiye aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Advanced Diploma. Yize kandi kuri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, icyo bita Post Graduation Diploma. Yize kandi muri kaminuza ya Open University of Tanzania, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Master's degree. Numva neza ni n'umuntu rwose wasomye ufise amashuri rwose ahambaye. Uyu nguyu rero Perezida Samia Suluhu Hassan yijeje abaturage ko azokomeza gahunda za Perezida Magufuli, ariko anashyira imbere gahunda nshya ziberana n'ubukungu bw'igihugu, ubuzima, uburezi, imiyoborere myiza. Yatangije gahunda yiswe 4RS: reconciliation, ubumwe, reconciliance, ubudahangarwa, reform, impinduka, ndetse na rebuild, kongera kubaka. Yagize kandi uruhare mu guhindura imibereho y'igihugu imibanire y'ibihugu n'amahanga, aho yagaragaje ubushake bwo gukorana n'ibihugu bitandukanye mu rwego rwo guteza imbere Tanzania. Murumva neza yuko byose bigaragara kandi bigaruka bavuga yuko ari ugushaka gukora rebuild ndetse no kugabanya umubano mu bihugu rwose mpuzamakungu ngariya mu Buraya ndetse n'ahandi. Ibi biba bikomeje kugaragaza ko ibingibi ari byo bikomeje guteza umutekano muke mu bihugu byabo kugira ngo babone uko basahura, ndetse ibi bihugu akaba ariyo mpamvu vyifatira ku gahanga bino bihugu bigenzi byabyo. Mureke rero dusubikira amakuru yacu ngaha, turabwira yuko yari wamuhora Burundi Updates ukomeza kubageza ko amakuru atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mureke rero tubabwire ko ari byiza ko mwajije gushonda sabone, mwakoze kubana natwe kandi mwakomeza kutwumviriza. Aya niyo makuru twe twabateguriye ya Big Five President bariko barafightinga for the independence of African continent. Murabizi neza rero mugiye mukomeza kutwumviriza kugira ngo amakuru atarajya bacika kandi tukomeze kubageza ko 5 kuri 5. Mureke tubabwire ngo ciao ciao, turaza gusubira mu makuru ari imbere.